Exodus chapter number 40. And verse number 34, see verse number 38. Amen. 34. Ifu laselisibekela itende lokuhlangana nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele. Mose wayengenakungena etendeni lokuhlangana ngokuba ifu lahlala phezulu kwalo nenkazimulo kaJehova yagcwalisa itabanakele. Njalo lapho ifu lenyuswa etabanakele abantwana bakwa-Israyeli baqhubekela phambili ezinkabeni zabo zonke. Kepha uma ifu lingenyuswanga babengaqhubeki kwaze kwafika usuku lokwenyuswa kwalo. Ngokuba ifu likaJehova laliphezu kwetabanakele emini nomlilo wawukulo ebusuku emehlweni ayo yonke indlu yakwa-Israyeli ezinkabeni zabo zonke. Hallelujah. Lizwi kaNkulunkulu sebephumile eGibhithe nababantu behambile endleleni. Sebaneminyaka ewu2 belokhu behamba endleleni. Lelizwi kaNkulunkulu wabe siyabayala uNkulunkulu ukuthi manje asenakhe itabernacle. Nakhe le tabernacle lithi manje lakha uyabanikeza ama dimension. Alibe banzi kangaka. Alivuleke kangaka. Uyendlula lapho mase ebetshela alakhiwe nganhloboni material. Alakhiwe kanjani. Beke ndlula lapho uyabatshela labantu ukuthi ngokwezindlu zakwa-Israyeli nizohlala itabernacle laNkulunkulu libe se-center yenkampu yenu njengoba ningabantu bendlela abahambayo. Abese yabatshela ukuthi kaRuben ayihlale enyakatho, kanjalo kaSimiyoni ayihlalephi, kaJuda ayihlalephi, aze ebasho bonke eyofika kuBenjamini behlale kanjalo ngokomthetho kaNkulunkulu. Asimeseqedile lapho athi itabernacle laNkulunkulu liyoba phakathi nendawo leni, liyoba inkaba yokuphila kwenu. Ovula umnyango uzokunaka bheka umnyango abone itabernacle, nophuma ngaphandle makevuka uzobe abheke itabernacle. Akekho uzothi avula amehlo akhe angabheki itabernacle ngoba yonke iminyango ibheke itabernacle. Ngiyacabanga ukuthi laba bazalwa endleleni babebuza ukuthi kuya ngani itabernacle laba senkabeni yayo yonke into esiyenzayo. Neyihambi mabahlangana nabendleleni bathi hlobo lulu lwabantu leli, isakhiwo sabo, inkamu yabo ihlukile kunezizwe zonke ngoba phakathi enkamu yabo, inkaba yabo akona umthombo nje wamanzi, akona insimu nje, kodwa enkabeni yabo umthombo wabo uNkulunkulu. Zithi zizwa nezinye izizwe ngaphesheya zincibilike enhlizweni zabo ngoba sezizwile ukuthi kunoNkulunkulu kaIsrayeli. 22,000 whatever nakababala Mose wathola ukuthi bangaphezulu nga-273. Wathi lalela ke ngoba bangaba ngizokhipha indlebo yami ngibahleke ngibathenge ngoba akekho umlevo ozobiza ukuthi akayena owami. Besethi babizi asebahlekile bema phambi kwabo bathi Aaron, Mose cala ke wakhe ithempeli. Iyangimangalisa le ndaba. Akabuzanga uNkulunkulu ukuthi ninamalini, akabuzanga uNkulunkulu ukuthi ninani, kodwa wathi uNkulunkulu akhale ithempeli. Khuluma ngabantu abaphume ngobusuku eGibhithe, khuluma ngabantu abawela ulwandle olubovu, khuluma ngabantu abebengenamfuyo bengenalutho, kodwa uNkulunkulu nakabawelisa akabawelisanga nje belengisa izandla, wabawelisa nengcebo, wabawelisa nako konke abangakudinga endleleni. Wabe siyaba
sengingcwelile manje. Akwakhiwe ithempeli laSomandla phakathi kwenu. Njengoba niphila kumadokodo nje, niphila phakathi kwamathende imihla nemalanga. Akube nelami ithende ngoba ngilombiza Moses nithi akanyuka intaba abuye sekonakele. Akwakhiwe ithempeli nibe phakathi kwabo. Yabatshela ukuthi lakhe libe kanje, lakhe libe kanje, lakhe sekeqedile ukulakha. Abasathena uNkulunkulu awakhamaka, awakhe anointing oil, ufake cinnamon, ufake imili, ufake lokho nalokho lempasi eziwu-4, ube seyinonga, uyayivunga lento inonge, ibe liphunga limnandi kini. Ayisiyona ukuthi amakhosikazi ayifake entameni eyinuke ezobumnandi. Ayisiyona amadoda ukuthi ayifake entameni ayinuke ibe umnandi. Ayinukwe ngimi mina ngedwa. Yenzela akungabi khona ohambe aya kwakhe ayihlanganise ayigobe yona anuke. Ngifuna kwaziwe ukuthi nakufika ethempelini laSomandla uNkulunkulu unuka kanjani. Thimaseni wakhe abesibiza Aaron emela phambi kwakhe. Wavula amakha wawathela ekhanda la-Aaron. Yebo ehle esilevini sa-Aaron. Yebo ehle kukhola ka-Aaron. Yebo ehle ejazini la-Aaron. Ehlela phansi a-overflow achithelala emekhono u-Aaron. Emvuma uNkulunkulu uthi lona ungogcotshiweyo wakhe. Naqedwa zonke lezi zinto lithi laNkulunkulu uthathe le anointing oil ubese uyayifafaza kuzo zonke lezi zinto ezikhona tabernacle. Endaweni engcwele umphongolo wesivumelwano unonge nganawo amafutha. In the mercy seat ngaphezulu komphongolo wesivumelwano unonge nganawo amafutha. Amasheru elibheke ngapha nelibheke ngapha ngaphezulu kwesihlalo somusa uwanonge nganawo amafutha. Ubese uyaphuma unonge indonga zonke namakhethini onke avala indawo engcwele. Ubese uyaphuma uyangaphandle uzofika uthole kune-altar lapho le-bronze ufike unonga ngalamafutha. Unonge nazo yonke igolide ekhona nemafologo akhona khona lapha nayo yonke into ekhona khona lapha uyinonge nganawo amafutha. Ubese uyandlula unonga onke amakhethini asendaweni engaphandle kwengcwele. Ubese uyaphuma uye emnyango wokuhlangana unonga nganawo amafutha. Unonga yonke into ekhona lapha ngaphakathi ukuthi wonke umuntu makafika la eziphuma laSomandla. Ayingizwa bazalwane. So uqedile Aaron sononge konke. Bese sithola la sefunda khona uAaron. Let's number 34. Sifundele uMose Baba. Ifula selisibekela itende lokuhlangana nenkazimulo kaJehova yagcwalisa ithabanakele. Wabese uyehla uNkulunkulu. Amen. Naseyigcotshiwe zonke lezi zinto seyi-anointiwe lithi laNkulunkulu inkazimulo kaSomandla bese iyehla. Yehla yasibekela ithempeli lonke. Yamboza ithempeli lonke. Wangangeneki. NoMose wangangeneki. Jesus. Wathi mesekehlile uNkulunkulu kwenzakalani la? Nabehla lenkazimulo yaNkulunkulu. uNkulunkulu is putting a seal of approval. Uthi ngiyavuma. Kwenzeke ngalendlela engiyale ngayo. Ngiyavuma. Ugcotshiwe ngalendlela engisho ngayo. Ngiyavuma ngizohlala lana. Jesus. Nakehla uNkulunkulu is putting a seal of approval. Kubantwana bakaIsrael. Angeke ngiseMose agibele intaba ayongithola entabeni. Sanizongithola la ngiyavuma ukuhlangana nabantu bami. Ngiyavuma ukufeza isithembiso engasenza kuAbraham ukuthi ngizaba ngabantu bami. Ngizohamba kanye nani, ngizohlala kanye nani. La niyakhona ngizoba khona. Putting a seal of approval. Nakenza lezinto uNkulunkulu konke sekwenzeke kahle. Kuneyifunda
imidla kamoya iphila uma ukuthi inkazimulo yaNkulunkulu seyehlile is putting a seal of approval. Yes, kwenzeke kahle. Kunezinto esizoyifunda lana ezintathu. Number 1, kwenzakala kubantu ibandla moya oyingcwele. Ngoba that anointing oil, it was a symbol kamoya oyingcwele. Kwenzakala uma uNkulunkulu sekehlile ebandleni lakho. Uyazi ukuthi uthini kulama bandla lasekafunda kuleli bandla laseFesu. Uthi kuleli bandla laseFesu ngemile ngasemnyango ngiyanqonqotha. Ningaphenduka nje ngizongena ngihlale naye. Yazi ukuthi kuthiwani beselishile uNkulunkulu lelo bandla. Bese ngesekho uNkulunkulu. Kodwa abapha ithuba lomusa. Ningaphenduka nenze kahle ngizongena ngibuye ngihlale. Nakungaba noyedwa ophenduka ngizobuya ngingene ngihlale ngaphakathi kini. Akwenzakala uma moya oyingcwele anointing uNkulunkulu sekebuyile ahleli kubantu bakhe. Number 1, uzokuthi kwenzeke lokho ngoba kuveli kwenzeke nje. Kulandelwa icebo kaNkulunkulu noma ngathi kulandelwa iplan kaNkulunkulu uzokuthi lokho kwenze njani ugcine kwenzekile. Nasifunda ku verse number 17 ngamabono. Verse number 17. Kwathi enyangeni yokuqala ngomnyaka wesibili ngolokuqala lwenyanga ithabanakele lamiswa. Lakhiwa nini bazalwane laselimisiwe sekuphelile konke lithi ilizwi laNkulunkulu enyangeni yesingaki yokuqala eminyakeni wesingaki wesibili esukwini lesingaki lokuqala wehla moya oyingcwele. Amen. Ehlela kubo. So bana 2 years 1 month and 1 day bephumile kuphi eGibhithe. Kodwa naye maselimisiwe leli thempeli lalela ukuthi izwi laNkulunkulu lithi verse number 16. Wenze njalo uMose njengakho konke uJehova amyale ngakho. Awusiphindele futhi. Wenze njalo uMose njengakho konke uJehova amyale ngakho. Usebuthi lenkazimulo yehle lomoya engcwele oehle ilizwi laNkulunkulu wenza njalo uMose njengoba uNkulunkulu enze njani amyale. Nakenza zonke lezinto ukuze kwakhiwe ithempeli laSomandla. Hallelujah. That is the theme of the chapter number 40. Konke kwakwenziwa ngendlela uNkulunkulu esho ngayo. Verse number 16. Njengalokho uJehova emyalile uMose. Verse number 18. Njengalokho uJehova amyalile uMose. Verse number 21. Njengalokho uJehova amyalile uMose. Verse number 23. Njengalokho uJehova amyalile uMose. 25. Njengalokho uJehova amyalile uMose. 27. Njengalokho uJehova amyalile uMose. 29. Njengalokho uJehova amyalile uMose. 32. Njengalokho uJehova amyalile uMose. Lendaba yenzeka uma kunabantu abazowenza ngalendlela asho ngayo uNkulunkulu, hayi ngendlela bacabanga ngayo, hayi ngendlela yesimanje, hayi ngendlela yefashion yamanje, kodwa ngendlela yale ngayo uNkulunkulu. Hallelujah. Njengalokho amyalile uMose wenza njalo, wathi nakayibuka lezinto uNkulunkulu wafaka proof of approval kulezinto. Wathi yes kunje ngoba kunjalo. Hallelujah. Funa mangwela sebenza empilweni yakho kube nemfuzela empilweni yakho lamazwi akaphila emathambeni akho lamazwi akaphila engqondweni yakho lamazwi akaphila enyameni yakho njengoba eshilo uJehova. Hallelujah. Mose wemalapha engalahla unembeza uthi akayenzanga umntando kaNkulunkulu. Yebo uyivuselele kaNkulunkulu. Obidinga abantu abazomalapha engalahla unembeza. Mose wemalaphana wabuka wathi njengalokho angiyalile uJehova kaAbraham, njengalokho angiyalile uJehova kaIsaka, njengalokho angiyalile uJehova kaJakobe, uNkulunkulu wamandulo, njengalokho angiyalile ngiyawenza ngale ndlela ngiyale ngayo.
ukuze kube nemvuselelo enkampu kaIsrayeli akudingeka abantu abazophila ngaphansi kwecebo laSomandla ayifihlekile le ndaba ayisiyimfihlo ukuthi ifihlakele njengalokho uJehova ashilo ukuthi umuntu uphila kanje ibandla lenza kanje alihambe kanjalo kusemvuselelo izoqala. And the fire came down when the fire came down. Hallelujah, Jesus. Abantu abazothi usho kanje umoya kaNkulunkulu abangeke besabe endleleni abazoma phambi kwethempeli laSomandla bengalahla unembeza bathi usho kanje uJehova Sebhanti. Oh, hallelujah. Verse number 31. Mose no Aroni. Verse number 1, please. Chapter 31, verse number 1. Khona ngikulandele la. uJehova wakhuluma kuMose wathi, bheka ngibize ngegama uBesaleli indodana kaHuri owesizwe sakaJuda. Yes. Ngimgcwalisile ngomoya kaNkulunkulu. Verse number 11. Verse 11. Namafutha okumgcoba nempepho yamakha thaphukayo yendawo engcwele yebo zenze njengakho konke engiyale ngakho. Zenze zonke ngalendlela ngiyale ngayo kwenzakala ubiza amadoda awu2 uthi kuMose lalela njengoba uyowakha ithempeli ngizigqobele mine Jesus ngomoya kaNkulunkulu. Hallelujah. Nakamadoda lamadoda abeseGibhithe lamadoda bekwazi ukubhaka idini ayigcina lamadoda akakagoba insimbi lamadoda akakasebenza ugodo lamadoda akakasebenza insimbi yothusi kodwa lalela ngoba umoya wami uphezu kwabo bazobazi izinto zaNkulunkulu ngenxa ukuthi umoya kaNkulunkulu uphezu kwabo abese athi wenze ngalendlela engenzekayo kudingeka omama kudingeka amadoda ebandleni abantu abasha abafuna ukukhonza uNkulunkulu abazowenza ngalendlela ashoyo uNkulunkulu. Oh Jesus. Ngoba umuntu ogcwalisa ngamandla kamoya ingcwele akakwazi ukuhlukana nentando kaNkulunkulu. Abazi ngeyithelo zabo. Hallelujah. Umuntu ogcwele ngamoya kaNkulunkulu akakwazi ukuhlukana nemthetho wencwadi ebhaliwe. Benza njengoba uNkulunkulu abayalile begcwele umoya kaNkulunkulu bephila ngelizwi kaNkulunkulu besetshenziswa umoya oyingcwele. Oh Jesus. Hallelujah. Ngitho mina kwakhiwa nalibandla lakamoya lidinga omama lidinga obaba lidinga abantu abasha abazogcwaliswa ngamandla amoya engcwele bathi masebegcwalise ngamandla amoya engcwele bangasuki emlonyeni wabo engqondweni zabo ekuzindleni kwabo ekuhambeni kwabo bengasuki ezwini kaNkulunkulu. Jesus. Ngoba ukwazi umoya engcwele akakwazi ukugcwalisa ungaphili ngelizwi lakhe akekho. Hallelujah. Angeke isihlahla somkhiwane sichumise ama-grapes akwazi ukwenzeka. Oh Jesus. Umoya engcwele wabagcwalisa. Ngithi mina bebephuma ezweni lokugcina. Kodwa yabona lento yaNkulunkulu maseseyehlile kumuntu lo moya oyingcwele masesewehlile kumuntu ilizwi laNkulunkulu babezwa bekhulunywa ngezinye izilimi bangake bayifunda basakhona moya engcwele ufundisana izinto ezinkulu ufundisana izinto abangeke bakufundise zona ekhaya ufundisana izinto abangeke uyiyele nasesikoleni ufundisana izinto ezizoba ngezakho zibe ilifa lakho zibe isibusiso kuwe
ukhomisa izinto ezintsha ezingakake zibe khona empilweni yakho. Oh Jesus. Bese kuthambisile moya kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Number 1, kulandelwa icebo kaNkulunkulu, the plan of God. Asichuzuke kulo. Moya kaNkulunkulu to give a seal of approval. Unaleli bandla. Kudingeka abantu banaleli bandla bahambe ngokwentando kabantu bazalwane kaNkulunkulu. Number 2, be sanctified by the provision of God. Fune bangcweliswe ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu who provides this sanctification. uNkulunkulu who provides this sanctification. Naku kungcweliswa uvela kuBaba osezulwini, uyena iprovider yakho. Uyena isustainer yakho. Uyena okwenza kuqhume kuphile. Uyena okwazi ukwenza kube nezithelo. Kuvele enkosini, akuveli kumfundisi, akuveli kuconstitution, akuveli nakuphi kodwa kuvele enkosini. Ngikho kubantu bazohamba ngespeed ngoba bayazi lento lakubo ukuthi ivele enkosini. Baba iqonda ukuthi lento ivele enkosini. Sibiyele emuva. Number 40, verse number 9. Uthabathe amafutha okugcoba uligcobe ithabanakele nakho konke okukulo uligcwalise kanye nempahla yalo uligcwelise kanye nempahla yalo yonke libe gcwele. Uthabathe amafutha okugcoba uligcobe ithabanakele nakho konke okukulo uligcwelise kanye nempahla yalo yonke libe ngcwele. Uzokuthi moya ngcwele ehle kunalithebelekeni kwakudinga ukuthi lenziwe njalo libe sanctified lingcweliswe. Amen. But iprovision yana kungcwelisa kwakuvela kubani uBaba osezulwini uyena lebeletha na iprovision. Hallelujah. Abakuthanda ukufunda ilizwi laNkulunkulu bafunda chapter number 20, chapter number 30, qale verse number 20 uzokutshela umoya ongcwele ukuthi ayevumwe ngani lamafutha kwakusetshenziswe ini kwakhiwa kana amafutha. Zangcweliswa zonke lezi zinto ezila ngaphakathi ngaphambi kokuthi inkazimulo yaNkulunkulu yehle kunalibandla. Kwakudinga ukuthi zonke lezi zinto zingcweliswe zonke lezi zinto. Kodwa lamafutha into laNkulunkulu akungenzeki umuntu ehlanganisele wona ayoyinukela wona. Kodwa leli phuma malibe khona makungcweli wonke umuntu akathi makengena la. Niyazi alikho ikhaya elinganalo iphunga lalo. Khona amanye amakhaya owazi ngamaphunga uyazi ukuthi mawufika kaZibani unuka kanje. Uyazi ukuthi mawufika kaZibani unuka kanje. This anointing lokuhlabaniso kana ziyispice lezi nale oil was meant for royalty. Kwakwenzelwa amakhosi. Uthi na ungena epalace yenkosi uzwe ukuthi sengifikile epalace yenkosi uzwe nangephunga nongabone emehlweni uzwa nephunga ukuthi la sengikhona khona sekwenye indawo la sengikhona khona lithi le ndaba lethabeneke lami ngoba mina ngiyohlala khona ngiNkulunkulu akathi wonke umuntu beke ngena eze ukuthi ufikile ebukhoneni kaNkulunkulu. It was a warm fragrance. It was a sweet fragrance. Kwakuliphunga elinongozelayo, iphunga elimnandi, iphunga elenzele uBaba osezulwini nazo zonke lezi zinto ngaphambi ukuthi abe khona aligcotshiswe zona zibe nephunga elimnandi, siyibadle liphunga elinjani. Umzalwane onephunga elinjani. uNkulunkulu abangcwelisile banelinye iphunga. ObaNkulunkulu abangcwelisile wonke umuntu nakefika uyabuzwa lokuNkulunkulu uvunga kulo muntu
uzwa lo muntu angakavula umlomo kodwa lo muntu kunento ephumayo, kunento that is bubbling, kunento njengomswane, kunento ephumayo lokhu njengesimoko, kunento ehogelayo ezweni lakamoya ngoba lo muntu ugwajisiwe ngamandla moya engcwele, lo muntu unongiwe, lo muntu ugotshiwe ngamandla kamoya engcwele. Namadimoni atafika akho eze ukuthi hayi mani kunephunga likhona lana. Nabathakathi bengene ofisini lakho bathi hayi mani khona into ekhona lana. Zonke lezi zinto zagxothwa, zonke lezi zinto. Mthemile, this sweet fragrance is symbol kamoya engcwele. Isymbol kabantu bazalwane. Wona masefikile moya engcwele. Uyayinyakazelela ngoba uvunga uphephetha la ethanda khona. Sibona nje sekuvunga. Size ukuthi khona osokukhona sokwenzakala. Uzokuthi moya kaNkulunkulu masikhame and with us ahlale nanaleli bandla fune ukuthi nabantu abakhona ngoba sonke silithempeli lakamoya elakhiwayo uKristu yena ayi chief cornerstone, sonke sakhelwa phezulu kwakhe, sakhiwa kanye naye njengoba yena ayinhloko thina singumzimba sakhelwa nakuye. Lelo phunga njengompriest omkhulu owagojwa ngafani noAaron thina sakhelwe kuye, uyikhanda lethu singumzimba wakhe, iphunga lakhe lingelethu, ugobo lwakhe lungelethu, inkasimulo yakhe ingeyethu. Ingeyethu. Ungakafiki kuloko kwesithathu. Kwenzakalani uma zonke lezi zinto seyigxotshiwe? Noma ngibuze kanje abantu bezoso, kwenzakalani uma ibandla ligcwatshisiwe ngamandla moya engcwele? Kwenzakalani ebandleni? Iziphi impawu ziba khona uma ibandla ligcwatshisiwe ngamoya engcwele? Uzothi sibone ukuthi kwenzakalani kunale bandla. Uzothi ubone ukuthi kwenzakalani kule yakhe impilo. Ngizobala izinto ezintathu. Number 1, there is spirituality. Number 1, kuba ne spirituality ebandleni. Number 2, kuba ne union ebandleni, kuba nobunye ebandleni. Number 3, kuba ne ministry ebandleni. Kuba ne ma-ministers ebandleni, angisho befundisi but wonke umuntu kuba yi-minister yalo uNkulunkulu amphe bona ukuthi asebenze khona. Kodwa number 1, kuba ne spirituality ebandleni. Mangithi kuba ne spirituality ebandleni, kuba nabantu abangahambi ngenyama kodwa abantu abahamba ngamoya. Abantu nabahlabelela behlabelele bekumoya, mebethandaza bethandaze bekumoya, nakalethe ishumi zakhe abe akumoya, nakalethe imnikelo abe akumoya, engaboni nje indishi, engaboni nje kuhlatshelelwa, kodwa yena umoya la ikhona khona, la ikhona khona usemazulwini elithi lizwe amaHebheru, yebo asizile entabeni efutha umlilo nanani, kodwa kuneyigidigidi zeyingelosi namandla moya engcwele ayavuma akhona khona la, uba lapho lowo muntu mesekhona. Kuba ne spirituality. Le spirituality ngoba abantu kunabantu abashiya spirituality nabephuma ngesango nayefika kwakhe akasekho spiritual, nasemsebenzini akasekho spiritual, nakuphi akasekho spiritual, simdinga khona la ukuthi uyabanjwa ngamandla wethu. Kodwa kudinga abantu abazohamba la behamba khona begcotshise ngamandla wethu. Banesmile esingaziwa esididizitha, banento abanayo lelizwe lingayazi, athena babo sezulwini lelizwe alinazi kodwa mina ngiyanazi, inazi kodwa mina ngiyanazi. Uma ibandla ligcwaliswe ngamoya engcwele noma umzalwane kuba ne spirituality. Fanele niyazi moya engcwele uyimpande. Thina singamagatsha akhiqiza
iy'thelo zabani zamoya oyingcwele. Ngiko akakwazi umuntu ozelwe kabusha impande yakhe engumoya oyingcwele akhiqize iy'thelo zenyama. Akwenzeki. Lithi lelizwi zangcweliswa lezinto with anointing oil. That anointing oil was the Holy Spirit. Thina ke sakhelwe la umoya oyingcwele umsuka wezinto zonke empilweni zethu, ngoba ngeke umuntu ongathi Jesu uyinkosi angakenzi umoya oyingcwele empilweni yakhe. Sifuswe sonke saba ngabantwana baNkulunkulu njengamathambo esigodini samathambo omile. Ndodana yomuntu lamathambo angaphila yini na? Angazi inkosi athi khuluma izwi. Khuluma izwi. Masakhuluma izwi nasamemesele intando kaNkulunkulu nasamemesele ithembiso zaNkulunkulu kuthi bonke abakhona nguye bazoba nokuphila okunaphakade. Alonela amathambo kwakhala okheshe ahlangana kwesakala uthuli livuka avuka amathambo kwaba amabutho kaSomandla agcwele moya kaNkulunkulu. Agcwele moya kaNkulunkulu. Ngoba moya oyingcwele yabona thina siyisihlahla lesihlahla esakhelwe kuso iy'mpande zaso umoya oyingcwele oniki ama-nutrients nawo wonke umsoco umoya kaNkulunkulu. Mekunjalo sikhiqize iy'thelo zakamoya. Sibese sikhiqize iy'thelo zakamoya. Ibandla eligcwaliswe umzalwane ogcwaliswe ngamandla amoya oyingcwele ukhiqiza iy'thelo akhuluma ngazo baseGalatia chapter number 5. Akhuluma ngazo athi uthando, athi ukubekezela, athi isise, athi its kindness, athi ukudina kade. Abale zonke lezi zinto ibandla eligcwaliswe lagotshwa ngamafutha kamoya oyingcwele likhiqiza lezo y'thelo. Athi Phawula nazi ukuthi mina ngisekho enyameni sengikumoya. Sekho nenyameni senikuphi ukumoya. Number 2, kuba ne-union ebandleni elinabazalwane abagcwaliswe ngamandla amoya oyingcwele. Kuba nobunye. Bangakahlali ngokubalekelana, bangakahlali nje ngokwenzezisa nje, kodwa bahleli ngobunye. Abheka omunye athi ngempela ungidadewethu egazini likaKristu, abheka omunye athi ngempela ungumfowethu egazini likaJesu Kristu. Lithi leli bandla mhla moya oyingcwele ehla njengomlilo, ingqondo naloyo wabona isidingo somunye wagijima wayedayisa umuzi wakhe ngoba efuna ukunakekela abafowabo. Usizwise lawo mandla abafundi bathenjiswa. Moya oyingcwele liba neministry ngaphakathi kulo. Izenzo chapter number 1 verse number 8. Kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya oyingcwele esefika phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalem naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Nakehlile moya oyingcwele. There is ministry evuka. Unabantu uvusa abantu uNkulunkulu abazothi sesikhathele ukufika sihlale siphume imihla nemalanga from iqala inyanga uyophela inyanga uvusa abantu azobona isidingo umuntu athi fanele kushanyelwe la, fanele kukolotshwe la, fanele kukhuphe ukhula lana, fanele kwenziwe lokho nalokho, fanele kugade ingane lapha, fanele kwenziwe lokho nalokho. Uvuka iministry bandleni. Ayaphela ama-spectator. Ayaphela ama-spectator. Abantu bangagcwalisa ngamandla amoya oyingcwele. Abantu bangagcwalisa ngamoya oyingcwele kuvuka inkonzo yokunikela kumuntu kungakamenyezelwa, ngoba umoya oyingcwele soyasebenza abese kuvuka inkonzo yokunikela akhamwe sazonikela kungakamenyezelwa.
kuba nenkonzo evula. There is ministry ebandleni eligcwalise ngamandla moya engcwele. Kuba neministry evulayo. Ziyaqala ziyaphila inkonzo zomama bayahlanganyela because there is ministry. Ziyaqala ziyaphila inkonzo zomama bayavuka ngoba bagcwalise ngamandla moya engcwele. Ziyaqala ziyavuka inkonzo zabantu abasha balalela abantu abagcwalise ngamoya engcwele. They are not ordinary, but nababona labantu nababona ibandla laseKorinte, but laba amaKristu labo. They are not ordinary. Siyona lento siyijwayele. Kodwa thina sinobaba ba-ordinary. No mama ordinary. Sineyintombi ordinary. Sineyinsizwe ordinary. Zino Sunday school ordinary. We are normal people. Sihlanga elingcwele. Singumbusi, singababusi, singabapriest, singabagcotshiweyo baNkulunkulu. Sisizwe kufanele ukuthi abantu bebeze ukuthi siyeza sithuthumele. Ngoba thina singabantu baNkulunkulu. Lalela uRahabu uthi sizwile. Uthi lo nkulunkulu wenu uthi bonke amadoda onke athuthumala alahlekelwa uvalo laphuma nakho. Hallelujah. Number 1, it was a practical offering abayinikele. Number 2, it was a spiritual offering. Verse number 10. Izikhulu zanikela ukwahlukaniselwa kwe-altar ngosuku lokugcotshwa kwalo. Benza banikela yini? Zanikela ukwahlukaniselwa kwe-altar ngosuku lokugcotshwa. Zanikela ukwahlukaniselwa banikela for its dedication yel-altar. And then abanikela for its dedication yel-altar. Awuvele phela mazo dedicate i-altar unikele njenga. There is spiritual gift oyibekayo. Lalela lelithi abantu abagcwaliswe ngamoya engcwele. Abanikeli nje financial, abanikeli nje practical, but spiritual. Baye altar lasomandla, bayonikela imkhuleko ephilayo, bayonikela umusa ophilayo, bayonikela injumela ephilayo, bayonikela ubufakazi ophilayo. There is spiritual offering okwenzakalayo. For the dedication ukwahlukanisela kwel-altar lasomandla. Ngoba yonke into ebeyibeke e-altar yayiya uNkulunkulu yonke. Nguye lebeyehogela lokho akuze kumnandi uNkulunkulu. Kuze kumnandi. There is practical offering kuphinde kuba ne-spiritual offering esenzakalayo. 1 Peter chapter number 2 verse number 5 and 6. Niyindlu kamoya. Basefeso chapter number 2 verse number 22 ukhuluma ngayo lento ukuthi ningabantu abese athi baseRoma chapter number 12 bazalwane bami ngiyancenga ukuthi ninikele imizimba yenu ibe ngumhlatshelo ophilayo phambi kwesomandla. Those are spiritual gifts esinikela kuNkulunkulu ephuma emizimbeni yethu ngakho konke. Ungaba ukuhlabeleka, ungaba ukuthandaza, ungaba ukukhonza ebandleni, ungabe noma ngabe that is a spiritual offering. Yini indawo ngoba ulibize kulo anazi uthi nilithempeli lasomandla, nilithempeli lamoya engcwele. You are supposed la kunethempeli lasomandla khona there is offering okwenzakalayo khona. Lokho lemusana musini. Ngacela baralana usikhulekele egameni likaJesu.